دم باش بینرین هجا جاره کدن خیرات نوا دکم د خلک کنو جوشانا زندیا فیسبوک دنگ امریکا و هنرا دیجیتال از هفکاری خو فرات لحیم خیرات نوا دکن امی ایرو خلک کنو جواره پیشکش بکن هیدارم گوتن درستیا و توا باش به هونجی مبشوپینن وج آلی خو جی هگر هون کاربن پار بکن بگل کی باش به فرهاد دم باش بله لقمان دم باش شوید کم توجی باش بی تماشاوان هجا هون همو بخیراتن و وشانا زندیا هنرا شوکاری دیجیتال کو نرمل لقمان احمد پیشکشت که ام لواشنطن لسر هر دو مالپر اسکارم بیجم پیجن فیسبوک و یوتیوب دنگ امریکا و وشان دست بکرنه ام بندا الیکاریا ویجی نجبر وی کو لجم خو پار و بکن کو برنامه زیادتر پیش بکوی دیسا از ویاجی بیجم رخنا پیشنیار چی لجم هب و هبه سرسر و سر چاوار کارن جمرا بشینن و پرسێکی وێژی هەیە سەر هونەرا شێوەکاریە دیجیتال کارن ژمەڕا بشینن لە بەشار کۆمنتە ژمەڕا بنوویسینن و ئەس بگەیژینم لقمانجی بەرسە بدە لقمان ئەس بسۆرانیژی بخێراتن بکەم ئازیزان و خۆشەویستان بینەرانی پەخشی ڕاستەوە خۆی فەیسبوک یوتیوبی دەنگی ئەمریکا لە هەر کوێی جیهان کە ئێستا ئێمە بین هیوادارین کات و ساتێکی خۆش بەسەر بەرن پەخشە ڕاستەوخۆکەمان دەستی پێ کردووە تکایە لە لای خۆتان ئەگەر بۆتان ئەکرێ بڵاوی بکەنەوە ئێوەی دەتوانن بەشداری ئەم بەرنامە بن بە کۆمنتەکانتان لە بەشی کۆمنت هەر ڕخنەوە پێشنیارێکتان هەبوو هەر پرسێکیشتان هەبوو سەبارەت بەم هۆنەرە نوێیە هۆنەری شێوەکاری دیجیتال لەگەڵتانە ئەبین پرسەکانتان لە بەشی کۆمنت بمان بنووسن کە من بگەێنمە لقمان ئەحمەد و لقمانیش وەڵامتان بداتەوە لقمان کەرم بکە گەلک سپاس فرهاد جارێکدن سپاس بۆتە و بۆ تەماشەوانی مەژی فرهاد وەک دزانێ ئەم سەر پرۆکریێت کار دکن پرۆکریێت وەک ئاپەکەی و تایبەتی بۆ هونەرا دیجیتال هاتی چێکردن و بڕاستیژی لە پێش دەکەوێ لەسەر ئەکرانێکی هون دبینن نەها بێ ئەو ئاپەکێ بڕاستی نەها لە پێش دەکەوێ gelek tiştên zêde li vê apê zêde bûyî hatî nav de û ew ji bo got karibe desteyek mezin bide hunermenda hunermendên êgo dixwaze dijîtal mijûlî dijîtalê bibe gelekî alîkariyê dike û asanî jî mere kar gelek tiştalê biafirîn rastî niha jî ev bû demek em serkar dikin hinek tiştê wê nam carcarna dobare dikin ji bo got tim dayem dibîra mere dwere ji ber got aliyê teknîkî de gelekî girîng e mere zanî bi çawa bikar bîne hinek alav hinek em bêjin amîrên di hindirê wê de tiştin hene destekên got hindirê vê apê de got mere zanî bi çawa bikar bîne rastî alîkariyek mezin dike de mere karibe hunerek ya berhemekî taybet bi xwe çê bike û gelekî ciwan û balkêş be bi hemû rengê wên me berê ana jî gotibû em ne tenê ser ya şêwekariyê kesekî ji bo zarokê temenê wana 4 salî 3 salî 4 salî hetanî kesê got temenê wan 8 salî jî karin vê ev tiştê hanê bikar bînin ji ber got asan e hem hina mirova pêve dibe hem jî dikarin pê tişta biafirînin hem jî şehreza dibin به آلیه شیوکاری هم جا آلیه رنگ و آلیه بیجن خیز و خطا و وکی دنیجی آفراندنی چاوا یک کار بتشتاب آفرین جوان تشتن گله کی مزن خستن بر دستاده کو ام برحتی کاربن برهمه کی چی بکن هیرو میقالا سیمتری بکن گو هفتاکی به کردیان برانبری هفدو چاوات العالیه کی چیک آلیه برانبری ویجی عینی وکوی دردکوه اویا تشتکی گله کی خوشه دیده تایبەتی ئەو کەسانێک گۆ کارێ ئەم بێژن زەغرەفە دکن کارێ هەنێکی دیکۆر دکن ئەم بێژن کارێ علاقەتاوی بە تریزێڤەیە بجل و بەرگایە ئەو ئالیکاریە دکە گۆ بە ئاسانی مەرە کارە بە نموناکە چێ بکە بێ گۆ مەرە وی ئالیکی چێ بکە و دیسانی ئالیە دنێژی کاپی بکەش بەر یان ژی مەرە جارێک دنێ دووبارە چێ بکە ئەڤال حالێ خۆت لە ئالیکی چێ دکە ئالیە دنێژ بەرامبەری خوێ او جی تی درستکردن برنگاوی به همه تشتیوی مره کار سر کار بکن میرونه کی بحثاوی بکن و ام سر کار بکن هگر نبس و ام کارن خلق ندنیجی ام سر با آخون اجبر گبراسی گله کی گرینگه و خوشبونه کوی تایبت جی او انا کار ای دقان یا تاتو ایگو کار دکن او انا گله کی اف امیر هان یعنی اف دسته هان به کار دینن جبو گو تشتی خواه با آفرینن برحتی ام چا بکن پیشی ام ورن سر پروکریت ام پلک نه بکن
ام پلکی نورمال جبرگو ام نها لسر ام براورن سر آرتشو ابری آماده کربو لفيدا ام تشبكن ام بريجو ام دستي خو بدن تشتكي دبيجو ازورم سر يا اكشنز او لسر دستي راستي افيا جو تشتين سركي تيدنه جبو جوهرتني واليه راستي جي وكنسانن ايجو جبوشي وكاري اليه تشبي جبو جوهرتنا هندري آمادكاريا برهما خواز دکم چاوات تابلو آخوا بیجن کانویس یا جی توال آخوا تا آماده بکه پیوانی وی چاوا بن چلو بت قد بکه تراکه و آلیه راست جی فرچت دنه بویاق دیه رنگ دنه تکنیکن گوت بکارتی نجبو هنرمندا ایگو بخوازوان بکار بینه آلیه ای چپی گلکی گرینگه می در باس بینه و از ورم کویده تشتكي جر بيجن دراوينج جايد ازيل في دخينم ودبينن لسر كانفاس لجمع ادهي وكانفاس كانفاس يعني او برجي يعني جي روي جو السر كاردكم او يا تشتاددم چند تشتين مهن اي جرين تيد قالكي يا دراوينج جايد جو ازلي خينم نها قرتي الجمع ازلي خينم بالا خدين خط الجمع دردك فيها كرون دبينن او خطانا نيشان ددمه دريد د بيشيامه جو اسكار بكم لسروينا وفيا قال لك خلكي جو دروتني دكن يانجي تشتي اندازياري دكن افانا جوار جرينجي جو بعلاقتاوي بخطو بيجن قوزيكا وبيفاني قال لك هوربين هي اف الي كاريوان دك جبرلو درد كفي ايجو بنخوازه كاروي راجيجي وقتي جوز بكرم تيراشتن از فغرينم ديار دبي درد كفي لبني وينا جمر ايديت هي از لويخينم افقل كي جرينجه بالا خديني تشنغاف امتين كانفاس دراوينج جايد و امتين اديت از كليك بكم وقت جوز كليك بكم جمر درم علي كي دنيد سي تشارتش درد كمن بالا خديني لجور خطك يارنغا هي الجم درد كفي اف خطا جايد او خطانيد اورتيد تي جوهرتن بالا خديني هجر بلكي باش ورت يار نابه لي ودبين جو استينم سور دبي رنگي هم بخازن شين دبي لجور خطك هي خطا رنگاي ازوي وقتي دبومتينم رنگي جو از بخازم دي ديار كرن نها سبيبو خانيناك نها هدي دي بامبا دبولو سور دبي زر دبي كس دبي حياني شين حيا رش دبي كي جان رنگ جوار باشي وبكار بينن لگور مروفاد بينن لبنيجي سي چار تشتهنه لجمع اوانا جو ام بكار دكن یا گلکی گرینج مره ام واناج برگو ام نخوازن در باسی ام یا ما گوت ام ورن سیمتری گو ا گرینج مره اوانید نیجی راستی بکارتین لی پرانیا کار سر سیمتری گو امیل سر با اخوان اگر زورم سر کلیک بکن بالا خودینی چل جمع درد کف یکسر شمر خطک دو اورتی درد کف خطک یا دوبر یعنی او پلامه دک دنیوی نیویک راستی نیویک چپی لبلی نبسه لبنیجی اوباسيتي هي زر بالا خدين خطامه او خطاط اورتيده افانا براسي نقال لكي او جرينجيا مزنن اجبر لو بيجم دستي خونه دنوان يعني تشاوابه نقال كي جرينج اجبر جو بكاري مره درناك تاني برچاوه جبو جو ريد دي بيشامره اما برهما مره د وقت جو مره خلاص كد برهمي ديار نابه تاني شكلك السرويه وقت جو تخلصك او جدر وادني جي قالندك خطامه قالندك زرافدك لبلي جوزور مسر سيمتري جو لبني بنا اوبشنز هي اگر از ليه كليك بكم على خديني چند حبج مردر دكفن vertical جول جور يال سر از انا بلام الجور يسر حياه بني كريد برج اگر از بهلم وزير بجم دان ام بنرم بكا چمرچيبو على خدينها اسفر چاخوجي ورم بكم فرچا خو برا إنك به إنك ستوديو بين يا جوبري هي الجمع وأزي ورم رنجكي برا صور يا جيشين مشين نقاط قد ما خبت كيف تشوف بكم نهاس شيء بكم بلا أخذ نريتشلو ببعنا كاريمه
بین ده چا دبن نها شکلک الجم چه بو جا من چه قصی سر کار بکن ولو در باست دبن نها چه دبن الجم وقتی گذرو دکم الجم هگر هنورن سر لیارا بریگو ام در باسی رنگام بن اسیست که بالا خدین الجوراوی البنیوینا لیارا یکی البنیوینا اف گلکی گرینگ هگرون ببینن هگر افتنه به گو از السر دست الجارکی بتکینم السر نهان دبینن اف لیستاگو در دکوی لبنی دراوینگ اسیستی اویا هگر تنه به هگر راشت آنام راشتی جمع نما دیار دو آنا نما ولود به هگر از ورم تشتکی چی بکن بالا خدینی لعالی کی تنه چی دبه نما العالی دنی درد کبه چما جبرگو مراشت او اوپشنا گو هبو مراشتی نها جارد نیوه گرینم از جیر بیجم بدی ثانیه کر اسیستد و دی ثانیه وگر وک بری دیسانی وگریه اجبر گله کی گرینگ بالا مرلی به اف دبی گو های مرجی هبه اگر وقتی و ندیت نویسان دی به جارک دنی هون ورن سر بتکینن و دینن بتکینن و دینن اویا دبی هون نشان بکن اگر نشان نکن کاری و چینابه جبر لوجید به های وجوی نقطه هبه نها اجبور رنگا رنگ دبی گرتی بن جیوانا از کارموان آنا اف تشتی گم چکری از رنگین بکن بالا خود دیدیم چه دبه نهام آنی هر دو جبر خو في الحال خو هر دو آلی بمرد رنگین دبن بین چا درد که از کی جان آلی رنگین دکم آلی دینی جبر خو بمرد رنگین دبن ها ام ورن دیسانی ورن سر edit و از ورم سر سیمتری و از بکم یادنی هوريزونتال و از کلیک بکم بالا خدینی زی آنا چه بکم آنا بو لسر آلی آسو لسر دریجایی پانیکی نهام کلیکر از وی راجیمی کلیر بکم دیسانی بالا خدینی دیسانی هین لیرامه اسیسته یعنی هین او اوبشناگو me کلیکریه مبکار آنیه هین دشغل بمره اگر از ویراجیم اگر او تنبه از نکارم بیکارا بکم نهال جور نویساندن از چه بکم و درکب الجمره اگر الویدا دینم مثلا وک مریکی هند بینن وک نینی که اگر از الویدا دینم روش باش تقلب العاليدني بالا خديني تشاده انا تشتكي دن هي هذا وتقلب بينه برامبري وي اگر زورم سيرفيدا واز دي ساني اديت اوبشن لفيدا جمع روتيشن هي روتيشن ناوينا دقلب بينه اگر از كليك بكم بالا خديني البني ما كليك نكري اگر از وي بكار بينم و از بيجم دان نها از دي ساني فيا برال از رنگی بکم سور و امی لجور ویده تشتکی چی بکن حالا خدنی انا چا گوهرتنوی چی بی هند بین چا دبه ویده گوهرینه تینی و آلی ویالی انا الویالی بنویسینم آلی دنی درد که الویالی بنویسینم تشتکی چی بکم تقل بین آلی دنی جبرلو وانا قال لك جرينجي كسيجو تشتين مزن چه دكن ام بيجن رنگي زغرفه يانجي ديكورا چه دكن اوانا جوجل لك كار وك هفدو دوباره دكن اويا آلي كاريك مزن دكه دهله كاري مرب آساني چه بي ازورم سر اوبشني دني کوادرنات اگر از یک کلیک بکم اویاد که 4 حب یعنی دکه 4 پرچه از نها کلیک کر خطام هنکیس از سور بکم برای خطام خوانی به یا برای رش به اولو دیار به نها از دی ثانی
بالا خدين 4 اوبشن جمع هي يك دريجا يك بانكي يك دك 4 نهاية كادني جي هي دك 6 دك 8 برشا دك او انا جبو كاري بيتر يعني بيجن هناكي تفلهف به هناكي هونان دي به او انا الي كاري دك كاري قالكي آسان جو مرد دك د برشا يا الجورو جير يا جي ببانكي نها اسوي كلير بكم دي ثانية ازورم بالا خدين انا تشدفيل جمع اس تشلفيدا بكم دي ثانية اسيستد براهايم جهبه الفيدا دينم روش دبين تشادر كت بس چه هي نها روتيشنا وينا اگر زورم سروي سر اوبشن بالا خدين روتيشن فكري قرانا الدورة هفدود قرا اگر از بقرن نها هر جاري زورم بيدا اكشن وازورم اديت كليك دكم وبتجمع بالا السيمتري واز لفيدا اوبشناي در دخينم واز البني وان دوغارين تشتي از دخازن افيا نورمال وقتي مرفت كي افيا قرتيه بس وقتي جو مره بخازه مره كار دي ثانيه فك لبلي برا قرتي به دستي خو مره ندي از دي ثانيه كلير بكم يا جي رنگي شينج بهم ببين فرقاوي چي از بيجم الفيدا روش بين چادر دكه تقلبين 4 بكر 4 برچه اف تقلبين آلية دني برانبري هفدو اف هر دوانا تقلبين والآلية دنيجي الجورو بنيجي سرو بنجي دقلبين هرك برنگكي بياج بو چه باشه كلير از بيجم نهاز تشتكي الفيدا چه بكم شو بكم دي بتشادر كيف جمرتك تشار عالي نها عيني مسألة اگر زرنگي بگهرين زرنگاجي كارم دلي خواه كي جارنگي بخوازم الحالي خواه جمر رنگاتو گهره بيوس ناكي از يكو وان چي بكم بين چاوا دگهرين جمره بله لقمان مگو و کیجان علی و زدتر علی کاریت که و فرمك وهي كاري جاري أبي أقول لك على كاري وقتي قلت شكي تشيبكم برا مثلا إذا أنا نموناك أبي أجبو قلت شتي أم دخوازن بكن وك باترين وك نموناك يقول دوباره ببي تايبتي جي أواني جلاد كار دكن د أم بيجن تشتي ديكور في كار دكن رنجي مالا يعني دهنرا نوجن دجي قال لك هنرا نوجن نها أو تشتاب كارتين وك أم بيجن رنگین پاشیا تابلوی دیکوره کی یعنی شکل کی چه دکن دوباره یگلک جارا دوباره دبه ده هنرا تایبتی هنرا امریکی یا پاپ آرت یعنی او گلکی بکار آنی بون وانا تشتی دوباره کری وک اندی وارهول کو ویب کار تانی دوباره کر بیشتر تشک تانی و جی دوباره کر بگلک رنگا جا اف علی کاریه دکه دهلگو برحتی تشبک بريت نبو بريت تبدس لازم تبدس تشبك رايا تبيرام بخوجي يعني مكار ذكر وقت الحلبي بو مكاري تطريز ذكر كاري جلو برجي جنا ما تذكر اف نقشي قول سر جلو برجي جنا يعني كاركي بر زحمت بو فراد بدستا ما تذكر يكو تمظن بك وتدبر سر سلايد جد قوتن مظن ذكر سر ديوار وما بمليما فقال لك يعني وقتك زيدت خوار حياه قوت تشتك تذكر ودبي بشي تخلص كر جات جارجني دقلوباند وتجبر دقرت پر زحمت بود پروسسای نها ویاز آلی کاری قال لك آسان ددته نهات بالا خدي مشكلك وقت تبينه البيشاته مشكلك تشيكر اوي هاني الجمع نها نموناك انا زراجم وياز كارم دوباره بكم بحزاري جارات دوباره بكم بيگوت كي ماني تده بيگوت شاشتي تده اف دهله گو سكاريته سري سدي صد راس دركبه بيگوت شاشتي هبه و جبو
veya bçekî zehmet yani avanaj bu karê bçekî zehmetin karê taybetî karê di hunera İslamî de karê مینیاتور zegrafe heye. dibêjin ne wisa miniatür Belê miniatür de bez aliyê dinê de aliyê zegrafe gelekî heye ew Rast. tiştê got ser dîwaran li ser mizgewtan li ser cilla meselen cilê berê neqş çê dikirin neqşên gelekî ciwan çê dikirin û li ser deqê desta jî yani ew tato ana jê dibêjin wana gelekî bikartînin ji ber ku gelek dûbarekirin têde yî gelekî dûbarekirin têde yî divê got yek şehreza be îja eveya dihêli got zegrafakê tişê bike şiklekî baş tişê bike bi asanî û bi rehetî yani di nava ez bêjim heger yek xwe baş bostîne di nava saetekê de kare tiştekî gelekî baş çê bike evanê got dest em bêjin xetatiyê dikin ew jî alîkariya wan dike di karê hunera kevn de ew alîkariya wan dike kesê got cil û berga çê dikin ji bo zaroka tiştê gelekî xweşik me re kar çê bike ez bêjim kesê dîzaynê kar dike dikarin vana bikar bînin rastî gelek riyawê hene ji bo got me re berhemekê baş çê bike û ji bo çapkirinê jî me re wextê got xelas bike dikare çap bike gelek reng çê derdikevin me re her carî jî rengê wana biguherîne rastî tiştê baş û xweşik barkêj derdikevin yani a rastî ez bêjim çi tê di gelekê giring e şaştî tê di sifir yani şaştî tê di nabe tu çilo tu bike ne wek di desta tu kar bike ne wek meselen ser bernamakê jî tu rajê tu yekê çê bike dawiyê tu wê rajê tu wê kapî bike û tu wê dîn aliyê dinê heger piçikek jî kêmasî hebe xwanê dike ego karê grafîkê dike van tiştana dizanin yani heger piçikekî jî ber çava belkî ne diyar be lê heger piçekî xwarbûnek têde be wextê got tu dubare dike gelek cara ew xwarbûn hêdî mezin dibe û valabûnek dikeve di me re şaştiyê dibîne lê li vê de şaştî sifir şaştî çê nabe qet çê nabe Belê Luqman gelekî baş gelekî spas ji bo wan agayan em herin navberekî û vegerin beşa dawiyê dibe Temaşevanên hêjayê dengê Amerîka şopînerên me yê tora civakî Facebook, Twitter, Instagram û YouTubeê. Her roja sêşemê demjimêr 12 nîro bi dema Washingtona paytext. Ez Luqman Ehmed di birêka weşana zindî dibin mêvanê malê we. Ji bo birnamek taybet ya hunera nîgarkêşiyê. Ez ê teknîk şêwazên cêwaz yên vê hunerê bi we re parvekin. Wê çavê me li nerîn û daxwazên we bin. Carek dinê silav em ê berdewam bikin. Spas Ferhat em me berdewam bikin ser me em giyabûn qonaxa siya em ê werin ana a dawî jî ji bo got em şiklekî çê bikin dîsanê me werin ser action û me werin ser edit û em ê werin ser berê ser ji xwe ser symmetry em ê werin ser option û ya dawî radial got em li ser klîk bikin eveya çi dike eveya ji me re me got dike heşt berçe bala xwedênê bê çawa guhertinek îja gelekî mastir dibe her derre bêtir giran dibe ez ana wê dîsanê klîk bikim û bera hayê min jê hebe assist tim daim dibê hebe ez û ana clear bikim bala xwedênê neqş xwanê dikir cem û belkî sûret ez mezin bikim ji mir pilla me ji mir perçe kirî 1 2 3 4 5 6 heşt kirî heşt perçe niha eger ez werim tiştekî li ser neqşekê çê bikim برا رنگی شین به فرچه خب چوچک بکم هنکی بالا خود دینی به آنا چه تشتی عجیبه چه به پر خۆش بڕاستی ئەو تشتێکی gelekî باڵکێش ایجا از برا خطي وقرتي بن حياة جوبي شبرقو ام مختي داقرن فالا بنتي ده بناي داقرتن هاي وجبي نختي هبه
باشه چی بکن لیده بین به چوایی نه از آن رنگین بکن از ورم رنگ برنگ کی جان رنگی بخوازن سرم ortavê halê xwe dike her çar aliya ji mir rengîn dike Ferhat bine bê alîkariyayê çiloyî te dît yani veya goz bi dest çê bikim ya jî li ser bernameyekê çê bikim divê goz herim yek û wê çê bikim bi desta veya ana dihêle ez hema reng tînin ez jî ji xwe berê xwe demê ka çawa wan paternan bi rastî pir xweş û balkêş û gelekî esenkarî dike tê bîra min mesela qaliyê da li Kurdistanê lixman gelek zehmet bû bi rastî vê patern çêkirinê gelekî belê nexşa qaliyê digutin belê ew wanê nexşa tetrîzê yan qenawî ciwan dibêjin çê dikin ev ya gelkî alîkariyê dike bala xwe dê bê em çiqosî karin guhertinê tê bikin û bi rehetî yani dikarin lê zêde em karin lê zêde bikin çend bixwazin jî به çawa hat çêkirin ez yek ji wan hema ez bawer belê hem jî heye ez dixwazim rengê baş bineqînim bira rengê sor be xetê ket belê niha hûn dibînin çawa ez werim îja çi bikim li vê de backgrounda wê yanî paşiya wê ez bikarînim ez çi rengî bixwazim ودی به چاوا درکت نها از چی بکم pir xweş نها تابلویک ولو مچێکر bi destê xwe ez werim çi bikim ez werim ana qatek dinê çê bikim veya bînim jora wê ehûlo qata binî ez werim reng ev renga be vekim piçekî werim firça xwe jêr bêjim bikişim airbrush û bera soft be hêdî kat binî de Ferhat te dît bêne çawa çêkir tiştekî wilo asanî û rehetî îja em karin milyonê şikla forma wilo çê bikin milyonê bêgo tiştek hebe yanî niha bi dest ez çê dikim belê tu karî yanî hîn jî ez karim ser kar bikim ana zorim vê de bikim dîsanê werim rengê bikim şîn firça min firça xwe dîsanê vegerînim wek berê jêr bêjim beraqa were ink û ez dîsanê li vê de hinek tişta lê zêde bikim دباشم بالا خدینه بهم چقدر کارن چی بکن نه veya به نقشک کار یک چاب بکه و درخینه و جبو کاری خو المالی yani جیشور بکه بچنتاک بکه پلک المالی دین بکتابلک دکاره وی کاری yani کسی او کاری دستا دکن اوانا گل کی علی کاری وان دکه جبو زارو کا جبراسی گل کی علی کاری دکه زارو کم فیر دبن و هم جی بهناوان به به وان کاری بلو از ورم که از تشتکی دنی بکم از ورم سر اوپشن آوینا سر بیم دید و از ورم اوپشن از ورم سر یا ورتیکالیا یکی و از بیجم بله اوکی از ویا راجیمی از بیجم جمر کلیر بک و یاد نیج نلازم جمره ویا جی رنگی بی بگرینم براس بیبه
باش نهاز چ بکەم هاش بۆ چ وەیە باشە فەرهاد پرس کرد ئەز وڵۆ بلەز تشتێکی بێژم نها مەسەن ئەس بخوازم هەگەر پەلەک نەچێ بکەم بەرا ڕەش بێ فەرهاد هەگەر ئەز پنپنیکەکێ چێ بکەم پنپنیک زانێ داعالی یان ژی قەدەحەکێ چێ بکەم بەرداغەکێ چ شتێک گۆ ڕاستی هەفتاکی بێ ینی بەرامبەری هەردوو بە هەردوو عالی وەک هەردوو بن ji mir asantê heger ez werim ana me ev pela me hilanî pela xwe a asîst yanî a got me ew karê simetrî me bi kar anî li ser ew ana bin wê deyê ez weya ser kar nakim ez seryeka halê xwe yî wekte dibîne valayê tiştek ser tineyê niha ez karekî ez tiştekî bikim ez meselen bêjim ئەم بێژن سەدی سەد وەک هەڤوودوو نایە وەک هەردوو نایە ڕاست خۆ دێ نابێ شتێک یعنی وەیە گۆسکێ چایە چێ بکەم داوێ زۆر میژای خۆشک وی سەراز بکەم ژی وەختێ دخۆ بەلێ نها ڕاژێمێ و زۆرم سەر یا قاتادن نها بالا خە بدێ نها سمتری و ئەزێ ئەزۆرم دەست پێ بکەم قاتك دنيا شيء بكم قاتادن هاي مجي هبه ديسانيجي برام بكن اسيست جبرجو ترانج اسيست افقلك يجرينجا جبرجو نهاتي قرتن سجارة دنيا شيء بكم هذا سر قطادن شين بكم هاورم زر هناك تشتغل سر بيدا شيء بكم ما قلت يعني ابنا بالا خدي متشاوب بآساني ما فرقاوي وآدن چند فرقاوي هبو شوي جا بشتي قو مرولو بكي مرك كاره چبك مرك كاره لسر فراد كاري دنيجي بكي چاوا كاري دن يعني او بشني قو بري مستندبون هكر تبيراته مثلا لويدا تكارج ديسانيجي الفالاق بكاربينه تكارج بك كليبين ماسك لسر كليبين ماسك شي بك تكار وان تفدا بكاربينه از انا بكم الفالاق مثلا اگر بكم لسر الفالاق على خدي وزورم هناكي ورقه ورمسر ايربراش شو بكم تدبينه بتشاو دبه بلي راسته يعني سكارم قهرتني تيد بكم دي ثانية وقتي جوز دكم حالي خو هر دو آلي جبر خو بدچن قهرتني ما دي ثانية ورم سر ويا جورجي جربجم جمربك الفالاك دي ثانية كر الفالاك وزورم شو بكم هردا بكم يك ومزن بكم اف كاري سيمتري ولو بو يعني بفي رنگي مرا كاري
gelek tişta çevik rastî yani ve kulüp tiştekî gelekî normal bû lê mere kare yani ji bo xaniya ji bo heya rûyê mirova jî mirov dikare bêje ama heştê sedî her du rûyê wana wek hevdû her du alî wek hevdûyî mere aliyekî çêvik alî dinê jî ewan kesanê ku baş nizanin dikarin veya kar bînin ji bo ku mirovekî çêvikin dawiyê karin hinekî piştî ku me xelas kir me şiklê çêkir ez karim li vê derajê min esîst wextê ez li ser klîk bikim jêrejim esîst nema dixwazim niha bû serbest niha ez karim guhertinê alî dinê bikim alî dinê nabe kêfa xwe êjatê guhertinê bike lê belê şiklê ê serekî te amade dike li duwêna ji bo ku bi asanî ji ber ku pîvan tê de temam bin durust bin reng jî rêl ber mere gelekî sivik dike gelekî rehet dike wextê ku mere bikarbîne piştî wêna îja dikare bi rehetî karê te hat ber çawa mere kare guhertinê tê dike بله لقمان gelekî spas bi rastî pir xweş pir balkêş berê wê ku em herin Luqman xatir bixwazin ez dixwazim wê jî bêjim ku em mehekî navber didin ser wê programê bi taybetî ku hinek guhertin çê bibin amadekariya wê wirjina nû ji programê bikin hêvî dikim ku temaşawanê hêja jî benda me bibînin mixabin ez dibînim dîsa jî Facebook pirsgirêk heye û Facebook nikarî bû weşanê bigire heta dawî weşan li ser Facebookê hat seknandin biz dîsa weşan YouTubeê de dewam dike. Belê. Belê spas Ferhat gelek spas em dizanin ew kêşe duh Facebook û Instagram û WhatsApp tev de hatibûn girtin kêşeyek teknîkî li ser hesirî dunyayê yanî wilo bû ew tiştê ev ne bi destê me ye em karê xwe dikin li vê de çi dibe ew karê wan e gelek spas ji bo vê agahiyê jî rast e ez ê mehkê ez û te her domîne amade bin li di nav weşanê de hetanî em tiştekî nûh amade bikin û rengekî nûh stylekî nûh em ê dîsanê vegerin hêvîdarim ku xelkê me jî kêfxweş bibin bi ev guhertina han em karibin sûdat master bikin wana wek me got jî hunera dijîtal ez ji aliyê xwe ve dixwazim ku xelkê par vekim ji ber ku jiyana niha gelekî derbasî navê bûyî em dixwazin ku em jî fêr wê bibin û wekî dinê jî di malê de di nav civatê de hinek tişta biafirînin afirandin bi rengê dijîtal dihêle ku alîkariyek mezin ji bo derûniyê jî bibe û ji bo ku mere karibe taybetî ji bo xwediyê mala zarokê wan hene zarokê wan zîrektir dibin çavê wan zengîn dibe bi renga û di mesela dahînanê de gelekî serkeftî dibin em li vê de giştin dawiyê hetanî mehek din her şad û bextewar bin silav rêz Temaşevanên hêjayê dengê Amerîka şopînerên me yê tora civakî Facebook, Twitter, Instagram û YouTubeê her roja sêşemê demjimêr 12 nîro bi dema Washingtona paytext ez Luqman Ehmed bi rêka weşana zindî dibin mêvanê malên we ji bo birnamak taybetiya hunera nîgarkêşiyê ez ê teknîk şêwazên cêwaz yên vê hunerê bi were par vekim wê çavê me li nerîn û daxwazên we bin